kana. Adik kerja-kerjanya jemput ikur, langan ingani. Tapi nampak kampulung, sangat kiting berkana reban kerja. Belum barang itu terikan. Mare. Belakang biar namasa. Taman 10, warisi pakai 50. Tapi cari kamu yang cari. Ayo. Kita panglima tertinggi menubar jelmana. Ya, sekan gebang apa nih tarikan. Modal penjayon memberi kempu, galang-galang tamadu. Ayo tarikan, tampan rian kantong. Tarikan menubar jelmana, tarikan taparian ganteng jekirina pasti menubar.
Lanali sambar Nina Ade. Dan duaku putar bilang laguna. Ayo lanali sambar yang judul lagi. Oke. Ya terus. Rasa asa sekipe kalau kendu bagi iya. Karena kita sehat sesura-sura nang tampina kita. Langadi-ngadi kerjain ake. Tapi luar biasa melumbar gitu bergana. Nanti ibu terikan. Ya, sembiring. Chicken gue dua, gue pakai chicken hati-hati ya. Galang-galang sama chicken. Ya, segala kon berkempun. Ya, karo mergana selaku berkempun. Senina sembuyak nugri. Ya, musik. Satu, operator, satu gak hidup nih kita, gak hidup. Satu.
Dek, ini lepas dek, lepas dek. Uka siapa kempun, kau rampung. Kau karo merkana, kau mah. Kau siapa kempun, kau klina. Oke. Ya, lagi bantu anak beru. Anak beru ginting merkana sirulo. Mare, mare, mare anak beru. Ya, endut. Anak beru ada selo kami madap tidak. Biasa anak beru kau latih, senpe keri. Jadi kate, upah anak beru luar biasa. Ya biasa dud, bodrek, coba genariki. Satu, satu. Ya putar ya, putar, putar, oh, putar, putar, putar. Ya sabar-sabar kamana bro. Emang disangat titik berkana melubar. Kami bro terikat. Bodreng bela gambar inja paramek bela maluna yakin mana indai labo balona arsada maka gambar arsada maka maluna
mamang keladiku Arnan bangku oh mama Sakit kayaknya kan bikin tinggal Aku pe mamang keladiku Arnan bangku oh berai diriku Sakit kayaknya nan bikin tinggal Sada mama nangis berlima oh mama nangis ini tanda-tanda kenang adukongan ya ugana beru masih ada anak kuta teman meriang mare ulah kamela-mela timai kami kerendo Toto pasu-pasu nange krina kelah pagi sangat perjabun cawir rekam perjabun masih ada anak bro Silas dapur engkau ya bakal gue merampung gue banci kena belum berkacil mana edan tiba sinyandai tambur kawan menumbar na jelmana tam krimenakin casingan ribun kelang-galang tamanu panganan min pagi hatiku kita separuh kurang seperhari kita duana pagi beri dua-dua terida bagi dua adina wanci kurang beretiga sepengejapan min pagi hatiku kita seperukuran seperharian kita duana bagi kerbo sadan yoga puja sadan puji bagi dua amin 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 lawas mimpi aku udah tak suruh meganda kena mandat dapetku citingku lawas mimpi aku ngaluri pasar Sigedang kena mandaramanku beretiga maka turikeun kage ukurku ulala samkeun ateku kelemu kena siku harapkeun urang-urai pusu
jayo si bos rende mangkom tangkel dong mata kerja langsung jayo ya ulu pas sebiring milala kam bagaimana kita sebiring milala melala kam tuh sebiring dayer sadari do galang-galang tamandu lagu tim jayo dong mata kerja langsung jayo langsung perumahan depan rumah Pajero amin amin amin. Tata dignity goyang suri perabotan asa perlunan nangki yang kode adinder dalani saja bagai madin jayo amin kuju mantaku pajak giadahin taturang bicara latih gia siakap senyumi saja lit pagi masana si keliling Indonesia garagi di sana si tukur pagi motor amin 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 ego pas si hari pagi Grina morai bila terjaga ini kuju pagi doang yang cari bejile gelap kari jumpai rumah sitik-sitik si pebulung iti robe pagi tenang banci oke, musik. Ya, segala kon perinin, ciken-ciken, goblina, berkebun, berkebun. Ya, masuk, berkebun. Ya, sabar-sabar kami, buka miras uang kami. Edam teridah anak berdua sangat. Belum barikin singarimbun. Nanti berpiring kah melumbar kajil mana? Melihat metami. Oke. Ya, terus uang ibu kami.
Cara latih sia-sia kau senyumi saja. Lin pagi masana si keliling Indonesia, Eropa, Australia, ku Amerika. Ya, semoga terkabul. Uwe nangis, uwe durang, uwe nindusi tingaloi saiti. Sisuan pagi kentang garaiti. Adi sangal si tukur pagi motor ta. Lamun sila tercakaiti
Otak kita reja budai nandi ginting atura. Otak kita reja budai. Otak kita reja budai beretikan atura. Mari kita reja budai. Ya, anak bro gambar malam. Si Mas dapet. Teman meriah anak kuta gerikit gunung tunggu jamburinda. Mare, 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 mare. Bola kemela-mela di mai kami gerandu. Ya, bukan anak bro. Bantu kodena di kodidung atak kamana bro. Si Mas dapur enggak. Kokeri. Ya, bakap komikri anak berudai, kokeri pinakit. Godang sama pinakit daikri. Ya, bacikan dulu. Yuk, putar mama nangis. Ya, putar lagi baru ginting. Yuk, maju mama nangis. Iya, eman banta anak buru tampar malam ras anak buru ginting kewanci silakan burihan. Ayo, Man maju kape baru kalbu ginting. kami di keras buang. Atur-atur kena pergundul do. Lah sikap kap kami ngelai ku tengah. Bonus nggak ada jongkok, nggak ada jongkok. Putar. Oh, impal lah, Mei. Ayo, Mamina, Mamina. Iya, kerjasama kita. Iya, Matam pengisi anak buru paket. ginting. Kerjasama Ayo, kita Mama masih dan layeda. Mamina. Pengisi paket. Ayo, ayo. Ya. Udah bahan. Ayo, Mama dan Mamina. Oke. Sabar ya, Bu. Kedisi, tak kedisi. Kampurana. Oke. Olah kena selang area anak buru tampar malam dai. Bahku jaya mangga perburihan. Ini keras launa. Pengisi paket. Oke. Habis. Iya, eman kami Ya. teman kami sekalan anak buru ginting berkata. Gundul. Lawa kita yang bilah-bilah. Pasti kita kita sampai tidur kami. Besikap dua sekali buta ginting Ya, berkana. tahan berkibot. Ya, second tuh ya apa? Panjang. Ada. Oh, mereka mami dengan bandu luangnya. Jangan pas bagi kami. Ulah mempo ulah. Sekolah. Wih. Oke. Iya, nodong sama bola. Iya, banjir. Iya, kerjasama kita. Dewa kita bah mangkau berberihin. Dewa ngelakan cakir. Riku darah senauna. Ya, apa? Ya, enda berke mami hidup kampung. Mencine rupana upah tendi kape deh. Ya, upah tendi mama karo. Oke. Ulah be kampo ya kampung. Sekolah be sekolah. Bukan kok.
saya enda ngo kita berikan keselamatan bas jamburenda. Jenda kami ronggun gereja kena secara adat Kalakaro. Makananing kami mulai dari nari ulah naik surubat ya anakku ya. Kelengi rumah tangga andu nakku. Mama andu ras bapak andu ngo cukup latih memperjuangkan kam. Nah, jadi kami bas Krina temandu sada gereja mengucapkan selamat ras kelengindu kempu kami. Nah, adilah kam kelengindu rumah tangga andu kempu kami pe mungkinlah terkelengindu. Ususna lebih kempu kami lalit terkelengan asa ate ICP lain atendu. Nah, maka endam kami selamat kami menempuh hidup baru, jaga rumah tangga andu, tutus atendu mencari kelengi ulindu latih. Gelah na banci pagi ertenah Krina kadeka si bilang mentermenda banci kakam dahindu. Kami surah-surah kami dah kam reh kami dahikam labo ate kami nandai duengan ca ngulihkan ca. Kampe ate kami pagi reh menggo. Jadi aku pela bawa blok sakal gedang rana mengatakan bujur ngengen ca man bandu Krina mungkin kami pendai si telponari agak melawan sejendar ketek-teken minggum tandu lebih dengar mana ka bas lakontan dai kamu duni ka kampu. Jadi dung dai kisah kami bas muduni dai kujenda ka sempatkan kami bege. Ja ulah kari kiti ukur do kami laban si dai lampas reh kujenda. Jadi endam sinambahisa sitik nari tante tambahnya. Kan udah aku bilang waktu pranikah ya, ingat itu ya. Jadi ingat pertolongan Tuhan, pesta kalian sudah sukses, banyak hadir saudara-saudara. Ingat itu, jangan sia-siakan. Kalau kamu sia-siakan itu berurusan dengan Tuhan ya. Ingat itu. Jadi itu aja pesanku. Tutus sate kenar jabu, tutusku di bata. Pasti kamu berhasil diberkati Tuhan. Endang enca banci berikan luah tandai. Ayo. Lengi Tuhan, izin dari belas aku mankam jemaat gereja GPDI Telko bujiru kuatakan membantu Krina sebab muka sempatkan dulu ku tengah kerja berjabun anak tak bermendu tak berbrendu Krina izin dadakam labo aku belum membalas sada persada tapi erto aku mandibata maka kita pasu-pasuna Krina de rezeki kai si sura isi dapeti Krina sekali kau bujur man bandu Krina ibas dukungan ras doa andu Krina man kami sekeluarga enakan kami bujur man bandu Krina. Tuhan Yesus memberkati. Guru belas perlebih sekatakan bujur man Tuhan di mata ibas pemas-masunna enggo bancir dalam selalu muhuli Krina perjalanan peradatan bagi pemas-masun ibas piga-piga bulan selepas enda Krina kita arkitekan liasati ras kelangate di bata manbanta khususnya man bandu keluarga jana aku secara pribadi bagi mewakili mambre selamat ning kami man bandu poda bagi nanti udah singgo mempecabukan turang kami bas baring warenda enda Krina pe ngordalan selalu muhuli labolit sadakai pe si kurang Krina kade-kade sebelang terempe enda pulung aru meriah ukur bagi maka enda pesa ada pujin nakap kami man kelangate di bata ibas jabundu enda ngo bancir dalam selalu muhuli bagi maka selamat ning kami sekali nari man bandu si mempecabukan anak bagi turang kami bas warienda sihat-sihatlah kam nanti udaras poda bagi tambahlah rezeki ras pasu-pasu ibas jabundu janah man bandu turang kami pe singur jabu secara peradatan ibas warienda nguidah ndundai uga apa perdalan kita selalu kulak karo bagi tentunya ina kita bangga kita terem sepulung makanya pe jadi sada utangnya man bandu ja tetap nu kami Krina sepulung kade-kade ta Krina ja pagilit si ngundang kam tersikaplah kam guna pesikap waktu tundu kelahana metunggung ka pakai kerja kade-kade ta secara gereja ning kami atakan sa di batang masu-masu jabundu jana rutangka kaman di bata guna empahaga di bata bajabundu bagi bebas gereja rajin lah kamin ku gereja kelah narasyepe simpar ka pasu-pasu Tuhan ibah jabundu aku pe bagian aku kap enca aku beluh berbelas bagi mungkin ka dengan mamre si ya bujur ibas kesempatan enda
Jadi Pak Indri, enda kami kerina ngawani perpulungan Tuhan ibas runggun buah apam. Mungkinlah kami enterem, tapi ndak ibas kerja adat nanterem nge kamera. Tentuna yakap kami, amin nagiala iidah handukul kami kerina. Aku secara pribadi pengakap Tanjung Pamah buah apam beruam nungtung ngende kujenda kerina. Bagai segelahana pengharapan kami, maka kerja anak kekelengan tak enda, permen kami enda. Panci min metunggung ate kami. Jadi ibas paksa enda ikatakan kami man bandu kakak ras abang. Selamat man bandu ibas kamu ngom pejabukan anak sintua i tengah-tengah jabu. Gendua ripe nggo ibrekan Tuhan tuah ku tengah-tengah jabu nama bagi ya. Dan untuk Indri selamat Indri Gundari nggo sahkam secara adat karo mabagi ya. Jadi kedepannya harus lebih bertanggung jawab lagi. Bagi nina perlebendai keleng atendu keluargandu, keleng atendu jabundu, kelengi pasu-pasu si luar biasa sehingga dititipkan Tuhan ku tengah-tengah jabundu. Tambah tolena kelengi kape orang tuanta. Kulebena pekari, ar pengharapan dengan artoto kami man Tuhan, maka jabundu pe tetap ipasu-pasu Tuhan, buai rezekindu, simbuhulina krina isikapkan di Bataman Bandu. Enda kata si banci belaskan kami bujur. Kami ngatakan sa melala wujur man bandu krina kade-kade khususna runggun gereja bohapam sebab nggo isebar kendure ku kerjaan tak enda laku petunggukan kerja kami enda. Amin pela nendu gua keren kami ke atipan kami ku gereja metunggung man kena kami ibas kerja enda bujur katakan kami dibatasi masuk-masuk kita kerina. Iya, ayang godong kali bubu kami nalami, salih kendu gendang du landak di tempat kam buku indu kali terus. Iya, air cinta bikal kami mankan pernah rukun gereja. Aku pemeriah bapak landak natap kam pemeriah. Saja mencapar talang agung karena aku kali bubu. Pengadi kam landak akal bopan. Ay maka kam ngatur-ngatur sa persadaan dunduk lebas bukuna. Tabuh hundu paribas bungna. Sir jabatan kari ngatur sa bukui karena gendang du.
Nggo daging tarigan mergana asakai kam singalo ken bere-bere bagai pisingalo ken per ninin lakap ketadi ngenkam singalo kenci ken sembiring margana buang kalimbu busingalo kan pera kempun si tepu merga naradukan temandu sendali laka ketadi ngen kalimbu busini perdemui bapa rasana ijenda enggo pulung dagai kam kari nakalimbu bebagai pepuang kalimbu bekas kami erten nah nina ginting mergane rasnandai berutarigan malam kalngei atai kunina turang bayi bagaikan nina ginting mergane natap kam karina ija paibas warina sekalai dandungi perada tenkerna babarai kempundu anak sintuandai arsura-sura ije dai seken ka mikerna pengalone dageman baru nami baswarina sekalainda ngatakan candungi perada tenkerna babarai kampunu lakam kami malam adilah kinsahkan kami kerna pengalone dageman bandu tempat-tempat ladung ibaska minina ginting mergane ras turang doaya bagai-bagai tarigan mergana sembiring mergana si tepuh mergana oh lakari terdaram-daram iba syukur si melawane emekam si lampas naisa kenka ni pengalone selalu bagai kelap pagi maka cawir perjabun babarai kampung ersa dakari natoto pasuh-pasuh lanai bancilang kalimbu sikap nge pagi perjabun babarai kampung Rikut diikut lampas pagi jumpa kenanang sidi beru rasa nak sidi lagi maka tuh rakel pagi atai tamalam kali bobo kami buang kami karina bagai-bagai tarigan mergana
melalaturang ibas aku labeluhnakan kehamatan dageman bau tapi ku tatam kencakam karina tarigan mergana nina turang baik nggo kuakap rumah bapa tarigan mergana dai Persada kepei kenari takarina Bage-bage turang bagenge barang ni Dungata turang bae Bage-bage turang tarigan mergana Oh lasangkun ulamana ukur du turang Kam kap sambar bapang kundai Nandai edangku si mali yasana si metami Iba turang lengabel luhaku muat ukurnu Tapi bagem turang ulasang kut ula menang dagai ukurnu Dalam kami siaja raja renradukan rasilin waya Maka turang pagi atei ta malam turang ngarak karena pertendi Bapak tarigan mergana nube Ibas ngoreja bukerna kempu dua nak sintuan dai Bage-bage naku teman nandena turang bapana Keleng ngidagei nanden duai naku nina bapantai Persada pagi kata dunaku Olah pagi teri dah karena aku lanai rumah Persada ari du turang raseminado Bage-bage naku teman nandena turang bapana Bage-bage anak sintua lakri-keri kekelangan bereken nande ras bapantai Adikku tatap ibas warina sekali danaku Maku wajana metunggung pas kerjaan duai Pulung karina kade kadentei danaku Lakepei teri dabasaku la belu Bage-bage polang bagenge barangi dungata Polang duai ginting mergane Teri dah kepei dolat daging du bolang Bage-bage nandengku nandong perut tarigan Enda pekari na karena toto perkuah toto pasu-pasuna Maka ngo pulung karina sangkap geluh teman meriah daye Ngo maka bagem kalimbubu puang kami karina Penggosi parkarina kekelengan sini bereken La pandu terida ginting mergane ras nandai berutarigan sila belu Metu gong jana mahaga pandu kerjan taya kalimu Tuhan dibatalah pagi resemu lidagai man bandu Sehat-sehat dagai kam karina cawir dengan kam tua Maka kam jadi penggurun kami Bage-bage kalimbubu Ibas toto dengan pasu-pasungku Sekula serak si dagai kam ngalokan pengalone Maka tuh rah pagi atei ta malam Saangap dage perjabun babere kempundu anak sintuai Maka malam pagi atei du malam ka atei tanang tap natang Bage-bage ibas ngadi nakelakur de maka ngadi ukur tagulon Turah atei ta malam Gome sayit marah kurumah tendi Gome sayu tanggan cido Nang tangkrina pinakit baskula daging ta Datdo dage rejeki Cawir matu akam karina Ya,
notokan wari mencile makamu aku pakai aku pakai makamu aku pakai aku pakai palu megenda landa mekita lasmi sada pengoda pengoleh notokan wari mencile makamu aku pakai aku pakai makamu aku sawi aku sawi payungin hidu daging dunge cakam duwe gela mariar tujung marianin paku lesung gelali dalam tapulung-pulung matunggong gelali dalam tapulung-pulung matunggong pulung matunggong nadeng pelang matunggong sangat pencari kali bubu sangat pencari payunge hidu daging tuhunge cakam duwe gela mariar tujung mariani paku lesung gelali dalam tapulung-pulung matunggong gelali dalam tapulung-pulung matunggong pulung matunggong kali bubu sangat pencari tangtang pinakit kali bubu dan nurejeki sawir matua sehat-sehat panjang umur ta damai totota yuk Batam Kedua. Ucapan selamat nang dani beri-berikan pundu masuk ya. Tarikan kalian berpusi penemu iba para sana. Ya, celokkan bere-bere tarigan. Tadukan tambar malam sembiring sada lagi amak du.
Bagi-bagi kalibu kami respon kami. Adi kena kendangi, payo kena kendang du. Adi pangandika melanda, lagu kami pang. Ibas bukuna, ibas kung kari. Serta bata